čovjek. Mladi srpski producent i autor Miloš Ljubomirović nekoliko godina je gajio želju da se bavi mladobosancima. Kako je na studijama na Fakultetu dramskih umetnosti imao obavezu da snimi master rad, rešio je da to bude kratki film pod nazivom Sjene, koji se bazira na istorijskoj građi o boravku Gavrila Principa u češkom zatvoru Terezin. Sjene su film koji se bavi sudbinom Gavrila Principa na služenju kazne u Češkoj i razgovorima koje je on vodio sa psihijatrom Martinom Pappenheimom, kroz koje mi otkrivamo njegove motive, njegove ideale, ali oni također pričaju o njegovoj porodici, o ljubavi i o njegovom detinjstvu. Praktično o celom njegovom kratkom životu. Ja sam imao ideju da na neki način doprinesam obeležavanju 100-godišnjice rata i Sarajevskog atentata i tražio sam neki ugao koji nije do sad bio korišćen u prikazivanju tih događaja. Čitao sam brojne knjige, istraživao 4 mjeseca teme. Mislim, najpoznatije knjige su Vladimira Dedijera o Sarajevu i u njima sam našao isečke tih razgovora. Kasnije sam našao i originalne beleške doktora Pappenheima i one su poslužile kao osnov za scenariju. Sjene će nam pokazati između ostalog i kakav je čovek bio Gavrilo Princip. On je bio osoba koja je gutao knjige. Knjige su bile njegov život i on je rano sazreo, on je sa 19 godina izvršio atentat. Većina ljudi u tom dobu ne sazreo, a on jeste, on je kretao se u takvom društvu, oni su pričali o velikim temama, o velikim idejama, imali su velike ideale i prosto on je bio neko ko je bio predvodnik svoje generacije. Odavno se ne može reći da je ulaganje u kulturu na vrhu liste prioriteta u našem društvu. Tako se i ovaj projekat finansira alternativnim načinima. Mi smo se odlučili za malo drugačiji tip finansiranja. Mi smo omogućili ljudima preko sajta da kupuju majice, da doniraju određena sredstva. Također pokrenuli smo i Kickstarter kampanju i nadamo se da ćemo tako doći do potrebnih sredstava. Glavne uloge u ovom kratkometražnom filmu tumače Nikola Rakočević, Nebojša Glogovac i Aleksandar Radojčić, a premijera je planirana baš za 100-godišnjicu Sarajevskog atentata na Vidovdan 28. juna ove godine.